wabali ya passport zandrabo de mane ka wowo wazilwa abo iyo bahatimbi ya wahunda izo wazamba leo warudi waonesa funvula bili la ukaya Muhammad Shamfiu Ben Sharaf haonesa ukaya emru ya Assalamu alaikum. Rifanya mahadisi ban ikaunga ahili ngali sao na mahadisi kao yabiri uskwa jana harimwa esheni ya daula haki IDF bandia uskwa jana rahonda emwananyasi mtukufu rais mzamani wa serikali ya Abdul Wahabi bwana Bruce ikao haka waziri wa production emakati yao rihondana nayo sikwa jana baadhi ya hanyu wenji wadungu wa mpango ikao ndo wafanyishia harimwa esheni ya daula haki mwishia emakalma ikao ndo mtukufu huo Bruce yayatowa holiho dezetabu ne mashaka ikao ndo ya mhunda harimwa enti ya Tanzania omzilo hahe holiho ndo msaho ya jehunu Faransa baadhi ya tabu zinji yaziona yazilo nkadondaru za kamili jumorejeziwa ho aeroport kado yane do ya puliniwa ya pashia abo kabati zinji za hwamba hauka majanazi ujiba honazini mwishia pia emakalma ikaundo ya towa rangundo mwando hatojo mwisu jumwe mashaka ya yahunda nena mna ikao Mwenyezi Mungu hamnika itafiki ya urejei wansi jubanu ya jea honda nene familia hai shabandia emakaulu yanu ya laia bonze yati ya mbahuma serikali ya kidwalimu warenga enti ya hatu mateka makhsus Dr. Humeidi Msaidie hahindini usiku wa leo mmono nyonsi pia bandu ya hanyu harma manzishi ikao yafanyishiha wayamba owa karibu ne yezi ya kifujari ya Asmani ya zala Asmani waone saukaya Emwananyasi Bruce na Ahmed Mahmud Wadani wajihundu harima mlango wa bahatimbi ya uka omlango uo baparihana wa Komor wabali ya passport zandrabo de mane ka wowo wazilwa abo iyo bahatimbi ya wahunda izo wazamba leo warudi waonesa funvula bili la ukaya Muhammad Shamfiu Ben Sharaf haonesa ukaya emru ya mwambia zendongoyo ye mwana ufanyo hazi ho ambasad ya Komoro ya Tanzania ama harima emanzishi Shamfiu ya yanziha hoka mimi bandia naangalie mirongo yoyonti pia tirejei harmwe manzishi Shamfiu ikao hanziha tia somo rangundo mlao Marseille hatandejei hunu Paris badika njaka uona shanja uona bahanu itoka uyonsi ikao Shamfiu hanzi hokaya ea mwambia mrufanyo hazi ho ambasad ya Komoro ya Tanzania ama
Holiho wandu wa hodari warongowe mirongo iyo arlitibahi warongowa yaukaya ichongeza uwo mwana mumbeni abo shamfiungwa nzu ya tolo hazini mastajabu mahu wana wafanyao hazi harimo ya ambasadi ya Tanzania esha chongeza owandu wanu wahele jamvi watso pointe ya ukaya nde mwana mumbeni ulo yiho ekabati wandu wahazi wandu jina wajojua ekaya kabati wandu wahazi wandu jina wajojua hambia shamfiu shampaka nde mumbeni na mwone ze tartibu wavula na wanu wapangao ima na wapangao ze tartibu izo ndi ndo kawa je watie nkodo ya ukaya mwana mumbeni woyi abo yakahumvumbua Muhammad Shamfiu Ben Sharaf hawakati kao harima ye text ya Shamfiu ya yanziha mibanukanga bo haki miube mihendo balwe haki ti somo rangundo mlao hangu Marseille to asuli hunu en plusieurs fois tita hani wone eba hanunda babi ikao Shamfiu hamansione ya kemru ya mwambia zenongo mru fanyo hazi ho ambassade ya Komoro ya Tanzania bahibo ke mwana mumbeni nja Parisa kwesi ema kaulu ya ukajanziwa harma etexe Shamfiu ya yanziha iyo nde fasulu ya handa abo na rejuo kaya owandu wanzihao ze posto zinu karibu nele jamvi nowa zambao ngwambao ndrabo hokati wajibu harima etekse iyo ikawe yeifanya mwananyasu paro Muhammad Sule Alichai de yatende yafanye posto ya masione zenogoza Muhammad Shamfiu izo simanzishia ukaya unonese obahanu ikawe Shamfiu hanziha zenongo izo batsende harima etekse ya hahenja Parisa mbanongo kajajua ngunjibu namna hindini hanjibu kinyume yauka vanunga mwanzao mwana ngamtsingo towa ngamtsingo anza mtowe mwana mumjini mwala mji mzima mumtowe hazini tiriditi mjibu timambaka izuka zijatosha amanzo nonese pisko ye text ngiyo banu ngarisomao ngesomao unonese obahanu ikao bamansionewa zendogo izo bami mika mdunge na haki ngamjumnike haki yae katsina haki ntina humnike haki kajajua ya njibuje habo ya jua uka zonda habo harma ye text Shamfiu ya yanziha kajatia mwana ufanyo hazo ambasade ya Tanzania bahibo ya jeambe mwana mumbeni izo ndabo za tsulingana na mbarongo tsoka uyonsi muhimu waonesa ya ukaya wadhani haparihana ndaye na Bruce obahanu baka wandu wabalia ze passport zandabo wakati kao mwishi ya ndonono mtukufu wa Bruce oskwa jana haonesaka hoona wadhani haka hummonea holoteli hokawa kawiyenshi loteli nzima abondo bahanu yaonea wadani yamwambia wadani yeza mhunda yamwambia kangwedo siberie ndi askane papie ya zibehe harimwe ma autorite français na mwone kwezi umwisho wandara ezi jaji yokalewa dani haparihana daina Bruce vadzima ho aeroport o wakato wandu waka wasupsone waneze passport waaretewa ba waaretewa ndao nao na mwono mwiso wanda bonjeu na mwono mwiso wanda bonjeu buwa Komoro hauka oskwa jana mwishie makaulu ikao hayapeze ye mwanadamu ikao ya ufikiri izo yambao ngujuo izo ya tsahao neza mhunda vatsina hwamba mbandrabo mwananyasi Bruce kajamba ndrabo
wale makalme kawe sirikali wa yarenge usiku wa leo ngwa ya tsabu sao makalma ya ndrabo ya tsudungana na nzia hokanga muamini yoka jumwe intervention naifanya ndamina Bruce oskwa jana Bruce kajambo kaya hazilo aeroport ndaina wandu wabalia passport za ndrabo bahi ijeke hakanda ina wadani Mahmud shamwishie namna yaonesa hamba hammono wahondana holoteli serikali leo waja warenge mivatso yoyonti pia ngwanzau wabihanyi waoneso kaya vanu wadani na Bruce waparihana dans le mauvais coin ya wandu waparihana na passport za kiwidzi kabaja parihana kabaja zingaro wandu harimwe aeroport ya Tanzania ya ukaya wabalia passport za ndrabo izo ndrabo za tsudungana na nzia ngwanzau wajivaze nguo emana wanzau wajivaze nguo ndi ndabo yakaya holiho unumpango ikaofanyiwa ni kundi shadungi shatendelwa ni waziri wahe ekonomi Dr. Humedi Msedie na ikundi shabandu shamajeshi ikaongwa fanya uhazo aeroport abungar johamba izo zikundi zili weshilia na mkataba wa ufanye vatsina ya serikali ya Tanzania ama ya serikali ya Komori ngarjo subutira mbukaya waka okura neze nongoza kaujiri zonti pia za kaufanyiwa ni Humedi Msedie ne mwana mshe wa kitanzani kao haloolwa ni mwana mme mkomor daone majeshi yo aeroport izo grupu mbili Matsimbambi weshiliana wasise kafa baina yaho maraiya wa Komor watsahwao ne yezi walo kinyume ne yezi ya Asmani Azali donc baada zenogo izo pia zijiri mwishie namne kauza ya problemu ya indelea ijihundu yukaya ya serikali ya Tanzania ziwaheza utungu ndondondo ya ukaintia haonge pulihana oshewo harima mepango ya kifujari ya namna hiyo vatinokaya ngwasijuwao watsaha ya serikali ya Komoro ya tendelo nele fujari la Asmani Azali ya tsahiso amaha en public abundo bahano Asmani Azali ikaonge na utungu ndondondo wenda mno beina hahe na Humedi Msedie enge uwandu wa Humedi Msedie no wandu wa hele jamfi warenge ze media warenge ze media warenge ze rezo sosio hautsaha wajitapilie wajihubi ele komiyo ngwa jihubi ya onamnaje ndo tsaha waone sokaya zinunrabo Bruce kajaretewa haukaya hakautsahwa ne yezi shahaparisiwa vahanu vazima ndeina wandu watrafike passport wakati kao ye problemu hiyo kaijajiri hoka Bruce kajaiwona wadani kajaiwona bwatukufu donc yabo obahanu rajili yabanu ngela dimole suala linu likeha ubenufu yoka ze tartibu zonti pia bei kwangari aminio mwananya si Bruce na wadani Mahmud shiamferinu kaina huisi zabanu abo ladhima zinji harima ndongoza mahakama ya bonze owa Komori waparisiwa neze passport za ndrabo wende waonesiwa
ye etat tanzanien ngwa jo denonce ekazo kweliwa joka wazamba shemana za tsuhamwe dabo ya kazo ndongo za ndabo za tumkinishi ya mbaba hanu abo le urka ujari wonese baada ya switi ya jana rimoneseni ya mipuka owavula na wanu ikaungwa uwahodari harimwa zendrabo harimwe mipango yonti pia kifujari ya ufanya ekazi wasihi hontingoni wohanza ikengwa jisoveo shau wakati unu ka usaubiri kwa na ushinda wafanye makri hata washinde wadzihe eza kweli zakaya zifanyishia na abunga monawe hatware ngwarengawo itendo shindo jina ili washambe ili bao ema autorite wa Tanzania wadorenga kabano wa Komori ngona mikarakara yobirahun hamakirtasi ndabo na mmone opewa ho wanadamu wana na mmone zero hombi za ho wanadamu wana yakawansi wanadamu ikao ngwafikiria we Komor na mbando ngonjema itoka uyonsi shahaina namna zijoka za kifo emakatiri jao karna uva nafasi mipango ya ndabu hamanda yinu ijedo hambwa ne mana pia mbwa ndabu yaka emaji au ngarjo hamba umkabaya usihi Dr. Humedi Msedie hontingoni hoka zourisa hoka waziri wa kamili ngu kolabore ndaena kla ya mafia ya ufanya hazi hautabishe maraia wa Komoro iyo aibu nkuu iyo nge unesao oumavu udhamana waho wandu wanu yoka wotsi wandu woshinda wabalie yensi wala kwa nahi paro hiko ziza hoka waziri uweka fanya yekaji ufanya hazi ndaena mamafia wakati choka uyonsi leo emadhamana wa Tanzania wesawa ramushiwa neze kweli eze kweli ndazi ze kweli ndizo waziona haukaya emwananyasi Bruce hazilwa emara yahana yakaanza pashie ezo ya signifie londa zi hasignifie lo ke passport ila tia hahe iskanewa ibewa harimwe ma autorite waheze ambassade zombili de ambassade ya Faransa iliyo Tanzania ni ambassade ya Faransa iliyo Moroni zi ambassade ya Moroni wa certifie ya ukaya passport inu ifanyishiha harimwa le jumbala hatu heze nzia za kikawaida za haki na woi Mfaransa inu de passport ya hahe hajahili hazilo kadabili vatsaho batolo mruhura waisabusha 600 euro mapesa yao wanikiwa warudi wayarejeza wambokaya karna ujwarenge mapesanu haukaya le suala linu ngilo zero kabatsi namna yoshinda upuliliwa upashie kadararu ndo bahanu aida wakaujua zibenuhe ya ukaya ya dokuma inu owandu wafanya ya listi inu webalia ya presque 33 personnes huenda waonane nemna ikundi wa kijeshi ulio aeroport eyebalia oi Dr. Humedi Msedie na mwanamshe wa Tanzania ikao emrumaha ye Mkomoro waudo wandu wafanya le katiba linu
ndaone le jeshi la Tanzania lo aeroport namne ka mwishie namna precise Mwananyasi Bruce yoka usiku wanikiwe mapesa bahie yentswabili shekawisho nde shakauladimu shifanye hazi shaholiwe problemu ikanziro ndo banu warajize mapesa bahenka dararu wa precise wende wabalia Bruce wamonesa harimo ordinateur obahanu ikawo ndo listi yabehwa yazia owana yanzawo iziyo wanadamu wa abo mastanjabu mahu mwishia wajao yukajuzi Bruce yakaupashia bandia habaliwa ni dhamana officier mo ambassade de France yakahumbalia hata bomla o salle d'attente yafanyiza nongoza haizonti pia avant raha Bruce ya jasulo aeroport bahiba ka problem harimo wakati ya he enregistrement ikaula dimu vake code ili ya jo deblokewa pisko hesa ha blokewa wakaupara wanikiwe namna wajoka ufanya wa debloke abuntuo na zenrabo Bruce ya zamba ngamuamini ya ukaka Bruce vandi haba zingaro mkomoro yakana makirtasi ya ndabu Bruce hajoka zamba shema natsu zama ndabo ya kazi problemu hizo kazi jajiri kwa aeroport ya Tanzania kazi jajiri umfa swala wandrabo wapangiwa nele janvi no wakaribu wamsaidie ili wanzi wajivaze nguo wahisa waparo na aibu hokale suala linu liwapata aibu ndondondo no wakati rulonu wa unu yamferika itinyangu pisko waziri wa hezi habari za ndani za bonze waziri wa hezi habari za bonze Mtanzani hesasa zisewa harimale suala linu ele uzi jojana mnaje yokaleo yema autorite français wajue wasaidie rai ya Mfaransa wakatika wakautuhumlwa au hambo hazingarwa harima bahanu wandu wakana makirtasi ya ndabu ema autorite français kwa jajo njia harima ndongo jizo batinoka ufanya enquête ya joka plus élargi shema nale wadamfi yeranyi ya wahao wakahumdamfi habu batsuka ya cause itsoka uyonsi ya sharia shojua shimruhusu ya zilwa ikeka jupashia ujahunu Faransa kabajeka yamba sababu itsoka uyonsi iyo nde mane ma autorite français wasezise dossier inu hata ishinde itimu Mwananyasi Bruce ya waswili hunu Faransa shangara nzaurambie umedimsedi yoka aliusa na larie aliusa na larie umedimsedie ikaula dimika ufikiri kabli ya raha wejapanga mipango ya kifujari hamanda inu ndawene mnikao wahema jeshi ya Tanzania wa aeroport ikaula dimika ufikiri ujo fikiri namna hindi ikaula dimu fikiri ukabanungwe ndo wapuwe ensi sheo rahane namna mwepuwa sheo shezo pia ani mzweya ya ukaya Tanzania hunubushini kanga mjujua mwede bushini mlibe maautorite mrenge mwana adamu mumti harmwe avyo mumrejeze Komoro izo mwafanya bobosha zensi zoti sawa ngabo zensi kaungizo zostehi ze sharafa za hao iyo nde Tanzania bekwa leo huhunduma mafia
hamadani watwabia nzima mwishiliana shake jejo mkinishia kejejo mkinishia pisko ze tartibu mzifanya uzinu zinda zila tartibu ikausi mwambiani banu mwanze mharae zinu metode za kivoyu na mavoyu kwa juta waliansi wao tindo webali yao engena mtafadhali mwone haya dingohi ya ukanda wene nemna mhari wahaho wafakri mradabi nyindwe servo ya humpango unu wabtsaha mtabishe wananyasi wa Komoro wabirao Tanzania abo leo na mjimronese ze elema ikao nganyinizo mramie ze kweli mwarenda pisko si siraba ze kweli mwarenda ze metode za kivoyu za hanyu kazina ujua zendeleye hauka enimrieshie hutba ya intervention ya hemana nyasi Bruce uwa mjuwao ngwa juwa ukaiti mwanadamu ya jojua ya mbendabo hauka izo tiza hahe zendabo izo za hanyu nyinyi bahile bwibwi mwanzo mjivaze na mtafadhali baka mnaoshinda mmenye wanadamu kama mnaoshinda mtie kodo za mji hauka izo ndeze metodi mzijuwao hauka zendabo za handani mahamba nda hizo masubuti maoneso kaya wadaani haparisiwa badzi hakabadzima daina Bruce wa aeroport o wakato wanadamu wa waparisiwa wakati kao Bruce haono wadani hakamwonelea holoteli kao wakayeshi loteli nzima hizo ndabo za handani mtsingo ujipatani buwanyi kamtsume zwire yo kabanema kauluma bao vanunga bo bahanu boya justifier mje mrudi mkaukaze kuntu mrudi mwone se ukaya vanu Muhammad Chamfiu Ben Sharaf hanzi hoka emri ya mwambia zenu ngozinu mrufanyo hazo ambasadi ya Komoro ya Tanzania etekse ya Chamfiu ngio ya haina mwanadamu ngujojua ya isome ya none se obahanu Chamfiu ya masione makaulu yao bema badika hazamba hanyo nyinja ishia shahari imwe manzishi ya nziha Chamfiu kajamasione zenongo izo ndabo mwambao mrudi mkauja muunganye ya ukabanu Chamfiu ngwanzo yatowe mwana nyamu mbeni hazini ulo ambasadi ebanu harumu ambasadi ilona ndo 20 au wandu 10 emana nyenyi mtsingo puente harimwe mzima mumbeni ulo yabo hindi ewu wandu walo yabo kabajajojo kamrumra jina ya Zambia Chamfiu shampakane chokande mumbeni abonga na mmone ukaze metodi za hanyu nitso jita harimo wanadamu waonoka nga mtsingo hamba ndabo nyika mji hata zendabo nyika mshindu uzilekeza haukeni wandu weshiaza nungo hizo mnungu tona mais c'est pas vrai ambasadi ngi wandu kume wafanyo hazi pourquoi itingo hanze ke Chamfiu ya mwambia de mumbeni no emana mwanzumbire harumwe metodi hiyo ilimtie umani baina ya ho wanadamu wao neze famili izo badaka wala mji mzima shanga mjo subuti ni mwambie ni okaya zinkalizi za hanyu zihisa haukagawa harambwa mbonzi haina ndongo mriamba ongela dimu ya keneze elema ya jia justifie ze elema hizo kamtsinizo ye tekse ya Chamfiu ngio yabo na mwedemu asome babo sisi karja soma shemba vira soma mitsi mwambia ni que trajet nefanya depuis Marseille jusqu'à Paris
baadhi naona ze text za hanyu mwazifanya tisomo ili mtsahele kaulu tiunduka le kaulu ilo kaltu existe kajavumbu wa mrumu ambasad baba hanu choka uyonsi abona mtafadhali mzie ze metode voyou za hanyu mzie ze ndabo za hanyu hauka emana mwanzumbiri harmaze tartibu zinu ndabo ya kamsa mjua zibenu hao benufu yauka ema autorité tanzanien wa demander excuse en public ema autorité français kwa japulili ya problème yinu lazima bafanyihe lumière afanya zinungo ya denosewa no wanadamu ikao ndo wakauzio wanadamu wanu lazima haki benulwa vanyunga mwanzao mbeze mjihubie mwanze muhunde tartibu za utiyabaho ze kweli zitibenuhe nabo ze kweli zisazibenuha inge izo ndizo nakanza niwonese bana holi hondo uchamfu wa waziri wa ekonomi Humedi Msedi nemnakla wa mafia wa baadhi wa majeshi walio haruma aeroport ya Tanzania yauka panusi sikarla umambiani bana remambianu kabanu yeyezi ya sumani azali inu yezi ya mabandi bandu ya hanyunyi ritashea ena mramiye eze metodi zinu zofanyiwa ni wandu hindi ze metodi zinu zofanyiwa ni mabandi shazo kazifanyiwa ni wanadamu waloma conscient watsahao ye haki ya hiyonsi ne amani ya hiyonsi ya hao shatartibu jazinu zofanyiwa ni mabandi iyo nde mana ramambianika mawaziri nane mawakala do wandu wa serikali wahezi azali linube ya zima na azala asumani hokazala asumani yekajudungana na mndu ekati mndu kao ngena twabia za kishonga za kifujari hamane za hahe ejo hanza kena twabia njema yentwabili yetu mtowa shemma na wanu wabakiyo ndabo yakao walingana zetwabia za hao ngizo nzima wandu wa utsimbanai inde mane kausimwa bianuka yinu serikali ya mabandi ani mabandi mavoyu ikao kwa wana mbafikra itoka uyonsi ekati ndo sijini sayensi wetie shonga weirende hurabu abo leo zitartibu zinu kazijari shangaza ekale uwaziri Msedi hazifanya pisko zinu ndizo wazifanya rangu 2016 yensi ya hatu yalembeleya yihansi wa hema gunguno ndeze tobia mbizaho wavula na wanu ingeri jumsahani mkerati bwa Komoro yokabane kodo inu kodo ikao karno jua huiba nafasi ngasitiari mru yafe obaliwe haki ekazija za kweli ngarju zamba ekazija za ndabo ngarju daza shakarno jopulilie haki irengwani bundi lazima riyaniliye ne haki dayinu yokedawla hatu karno jwari rensi harima mihono ya mavoyu wakajumo yangamiza ngasitiari rifie harima umvanti uo iyo nde mana raona masulaha ya hujarre jeidingoni jumwa intervention za jana reya Madame Bruce yaifanya reya Bruce wa yaifanya yaonesa ze tartibu zonti pia haubenufu haumakinifu mru yaka makini yaka prudent nizo yaka hamba ya juwao izo yambao si mru ikao hajojua yambendabo wakati toka uyonsi abo mru yendo henda
mwadunge intervention ya Bruce nezila waoleo hosoni mwavula na wanu ngamjo hunda ka wanu wanadamu ikao umkabaya wiso wasihi hunkomioni kwa tina botapalia abo ngamjo jarmo mna mada wabili mada ya bili ndayi osikwa leo ndema narambaka ngabo wanadamu ikao kartuelewa zifikira za hao ngabo mwananyasu paro Twahir wambada kome hafanya direct kwa leo yetia harma YouTube direct yo yamba ye titre hauzisa ngutsa hoya juwe ebanu wadani ngo paro wandu wendo ambasadi ya Tanzania hatitro hinri amanzo ni jibwe mwananyasi bawo mwananyasi ikao rika republic na sina ya harma zimbwana zina nimrejeze suala nimwambie ka juzi ya bobosha ye mara ya handani ya rengwa bushini babu hawananyasi na Omar Mirali na Nurdin Mbaye na Abana wende wa ambasadi ya bushini wadepoze kurye hiho juma o mrengo wa bobosha harmenti ya bushini wala wende kiwandu hiri wala wende kawo wana wa Komoro entia hao yasijinisiwa bahikanti iremwa haina mwana mkomoro yene haki ya uwania yentia hai abotika hanzana ujibu mwanama Twahir wambada kome nuambia kale wadani hamba wandu wendo ambasad ya Tanzania ye mwana mkomoro ye mndu wanilie Komoro hauka haisimbushia ngu isimbushio hasonti pia bala timpaka wadani ijo juwe fikra ile itoloni mbrajina jena mnako zire mao yentia hatu wananyasi ikao ngwa ritende yao ngwa kao uso hatu ngwendao harimwe majumba ya hezi ambasadi ya hezensi wao ngwendao kiwandu hindi ngwendao hokao wa Komoro wawanilie haki ya yentia hao timpaka mndu yake waziri timpaka mndu yake ambasadeur timpaka mndu yake directeur enge mndu yende awanilie yentia hai abo mndu jawe ziurisa mwanama Twahir mbada kome haukasu ala jaila ngo subuto meka ye wadani ngawe na titre hindi ye titre wadani ye bali yao ye titre Hajimba ye bali yao ye titre Fatima ye bali yao doka ye mwana mkomoro entia he yaremwa yendao ya julize ukentia hangu iremwa nikafa abo mutaalam mnashioni hamadawe na makaulu hamadayala makaulu ikaunga myalani haukati wane sabanu ya ukajuzi bobosha yarengo ya mara handani ya bushini Nurdin Mbaye na Abana wende harimwa le jumba la ambasadi la bushini hunu wala tima ministre wala tima directeur wala wana wa Komoro ze droit za daula ya hatu za violewa wende wakaujuliza ya ambasadi ya bushinuka namna jikele oran ya mkomoro ulia kaharmenti ya hanyu barawa wandu waje walibi wandu ili wamrohore kwenda kwa masiwani abu manama tafadhali baba no wakati ngarjiuzi sao ka engara nzore ndendaba ni walimu wa hatu lati suala la lingana nawe ti suala la lingana nawe leo kanti ministre nti wada liensi hangu nti wa hui presente nene nambake nti hangu ngere ndo unai nti wolila olemengu weshie lejini hezao haujulize kanti yangu isakadiwa ilutside Komoro ribahi ngari wonawe mabaya ya njia uharmaze nti o wana wao o mriha hunu wajua watsingelea ze organisme international neze ambassade wawajulize kaya ndongo kadha kadha zarementi ya hatu
ele umru hamandawe na swiri mbada kome rahima harma bwana republiki wala ebala republiki ukaujorongo kimru hinri ukaurenga fuvu kimru hinri hokati fikiri ka mko hao republiki wakadelia ye maraia wa Komori ndabo yakawe mwana mkomori shakatika ujua kampaka mra kena titro tijo hambaka botwahi kutsurongo baba nukuti waziri au nabiye ye titro ya uruhusu uzise wadani ya ukangurongo yenge na titro hindi nata ya anzoende harmo ya ambasadi ya Tanzania titro loniyo wakamuzi sale suala ilo hindi abole jawabu ngeladimo lije yabo enga wena titro hindi ike wadani katina titro hoka huzisa mbaka wadani nga wena titro hindi ye wenga wena titro hindi nato muzi sawo awe kaula dimu ike ujifikiria hopose question hamanda ila question kao hata wanu wachwai walo harmwe yezi kwa japaro subuti wa yambe zendrabu za hawa zambao kwa japaro subuti wa mbukaya ebanu hajimbe ngorongoleyo komoriza barindi hokabu wakati wuri juambaka hata karja juhunda kalifikasyon wa kalifie wakati wa juambaka ebanu hajimbe ngorongoleyo komoriza barindi ni nsujua wakati woti juhunda jawabu indi nilowanika au tijondra etiketi ndrini yo wakalifie izo ndezanitabisha harimwe mwananyasi woyi twahiri mbada kome aninjelewa yonde mana nambaka ngeladhimori kena uso pisko banu nyima walimu wa hatu rakubali kamsomo rahanasi makaulu hamanda yanu ngarejizau wana wakomori dingoni ngaya watsinzau toma abo leo nso waziri nso depute nso rantsensi ya hangu eni jolwaya nsambekaya ranyi hamanda miholoya ele ukajabalo manifeste ho wana nyasi wafunga ukomori ukabali ya titrindi ujo manifeste izo pia la dimumra zifikiri. Donc mimi intabisha ndonondo tiwono haya harima makaulu hamanda yao wandu hamanda wanu wayambao. Donc tikaanza ni jibu hiyo hautari timizi daizo namone sani ka ochwai wahele jamvila sumania zadi nemba wa karibu na Homedi Msedi wafanya ze posto bati monesani banu kabafanyi wa posto ne mwanama Muhammad Sule alichai ya hamba ndabo zinjia kamjo subuti na beka hamba ndabo hoka hamba hinri hambo kaya wadani Mahamud ne mwana nyasi Bruce wajihundu harima mlango wa hatwari waparisiwa wandu wabalia makirtasi ndabo izo ndogo za ndabo za handani hokati monesani banu ouvertement ya ukabruis ho wana wadani hamonelea harmwe l'hôtel hokawa kawiyenshi l'hôtel njima shakwa jahunda na oho aeroport bahi wajiwarete wao izo ndabo parunge la dimoze kweli zidohambwa hokawa jo parisano aeroport idohambwa sha bruis hazamba jana ho onadani hamonelea ho l'hôtel na mwone zindabo hizo ndabo zabili kaba japari hana wa maraia wa Komoro waparisiwa na makirtasi ya ndabo ho aeroport ya Tanzania ndabo njeu jedhi ibu kazi jachiri ndabo zararu doka imwananyasi Muhammad Sule alichai hambokaya Shamfiu Muhammad Ben Sharaf hamba ya ukaya ya mwambia zenogo
mrufanyo hazo ambasad ya Komoro iko Tanzania. Sibahi oimwana nyamumbeni yanjwa mtowe hazini. Tijibu harumwe posto hiyo. Timuzisa eshamfiu hazanti handaba. Pisko banura bangari waniliyao dabla haki. Abola dhima obajuki haki ngarjuzi damfi. Da hitsende harumwe posto ya shamfiu. Rangundu mla uhangu Marseille. Ndeje ipari. Tisomwe posto hiyo au plus de 10 fois. Ntujua kantuelewe shizungu. Ba yumkinishiha. Ikantuelewa. Shati somo 10 fois de plus. Njahunda bahanu. Ikao ndo shamfiu yanzi hokaya emru ya mwambazeno ngo hizo mru fanyo hazi hari mwale jumba la ambasadi ya Komoro Tanzania. Njahunda bahanu yao. Tiuzise mwanama Mohamed Sule Alichai. Unone sobanu shamfiu ya Zanzibar. Kajashindo anonesa jusqu'alors ze commentaires ngiso yao. Timuzisa mana hindini valio wandu bandu ya wanadamu wa Komoro mafanya hazi harumale jumba la ambasadi ya Tanzania mwahenda mwatsaho kaba nushamfiu ngo tsaho ya towe emumbeni emma eke jejo kiri hokatsamba pose disons c'est possible nartsuha baba shamfiu hambi wani mrufanyo hazo ambasadi noka jazanziha shana rtwadi admeteka haba har mwandu 20 maana nyinyi Mohamed Sule Alichai no wandu wamsaidie wahele jamvi matsuwa na mrumro jina ho ambasadiho ukai manadamu wo yevjuwa zambie shamfiu hindi shama tso fixe harmwe mumbeni c'est puisque hiyo ndo banu mwanzo mbehe flesh mtie umani baina ya fami za mbeni vatsina mba ponzi toka ulonzi iyo ngetingo honesa zendabu za hanyu yokata zilandrabu kamtsujua mazipanga pisko jumkinishia ngabo mbajini ngabo mitsami huli ngabo mbude ngabo mwitsandraya ngabo mbambao ngabo mhambu imana mwatsu angalia mzima yabo hindi shamwatsoja harumwe mumbeni sepisko yabo ndo bahanu maona ukae yebalia hanyu ngaijo tushe tie konfli harimo mji kaina utia konfli harimo mji pisko ngarijoka umpango wa ndrabo izo ndrabo mfanya mwambao izo tinongozi jo haswili mbaba hanu donc namtafadhali mkeradhi mrensize ndrabo ekanga ngamanza mpange ndrabo mzipange namne kama mwanadamu ngujo kaharmadwana yambe kambo c'est possible zinu kweli shazendabu mazipanga zonti pia onadamu pia ngwatungona kazondrabo ngwatungona kazondrabo kama japani swa wa Komoro wabala makilta siandrabo harmo aeroport ya Tanzania wadani kajaonana na Bruce wa aeroport ya Tanzania Shamfiu Mohamed bin Sharaf kajanziha ya ukaya ya mwambia zumru fanyo hazo ambasadi ya Komoro ya Tanzania bahibo mumbeni abo zendabu za hanyu mchoji tuwengu wa wanyi kamtsina zohamba emma na mtsona zohamba ndi ndabo mjua oze kweli ya ukaya zinukla mbili za mafia dekla ya msaidie nekla ya hemajishi walio aeroport ya Tanzania wakubaliana wafanye mipango ya kimabandi hamada zinu pisko inu mipango ya kimabandi haukaza nungozi nukajafanyiwa ne daula ya Tanzania ya daula ya Komori wa negosie ndaona mabandi mavayu wa aeroport ili watabishe marai ya wa Komoro mjiunduka rangoa katie ma autorité tanzanien wa exige des excuses publiques mzingamanyi haka mtsujua ngamamba oje iyo shawira hanyu chez Tanzania wa exige des excuses publiques jena mnako ma autorité français raha kwa jazia
yembwana inu lazima omwenje ngojo hunishia emavoyu wanu waidentifielwa emapatro wa hao waidentifielwa ne mapatro wa hao humedimsedie na fakri mradabi ne mwana mshe Tanzania ikaondo ya dungana na humedimsedie horemete ye liste yo plus de 33 ya maranya wa Komoro ye hansi wa harima nchi ya Tanzania watabishiwa kabati mrutujua ze makri zahanyi doko iyo demana rakahanzar jebanu ribezer mwambie ni uka ngwata palao ndabalaha huwana nyasi yangala na tsena yangala hauke maji ya walimbi umkabaya wasiho nsingoni bandi ya weshia ya intervention ya Bruce ne ya himdumshahe ne intervention ya wadani ngwanzao wahunde mbaba hanu wajihubilie wanze wajibahe rangi itsoya hao erange ya hanyu dezendabo no bandi no vayu ikaunga mufanya harmenti ya hatu inge kwezi wanama Komoro njaka hanza ni kemle tika hanza ni moneseni ya ukaya emipango ikao ipangiwa no wavulana wanu wayanzi haruma ze rezo sosio mtizikubali bakaba japarisiwa mkomoro na makirtasi ya ndabo Tanzania wadani kajaonana na Bruce ho aeroport waonana ho hotel Shamfiu kajanzihe makaulu yao kayamwambia mrumu ambassade ya Komoro iliyo Tanzania bahike mumbeni iyo mipango ya ndabo badaka wahisa kwa tina zohamba ladhima watsahiba hanu ili wanzi wajivaze nguo enge iyo ndi akamuhimu rijerifanya intervention inu hau eclaircisse yauka wavulana wanu wesa wajisisi hopangani kwa tina mbandongo itsoka uyonsi ekatsinde namna hiyo enge hautimisi le kaulu la mwiso ni mwambia oni bwa Komoro na mtafadhali mkeradhi hauka msedie wende waziri porte-parole wa hezendabu zahir sirkali ya kiharamu ya Asmani Azali kaulu labili na mkubalika wandu wanu mabandi wanu mavayu wanu ti wandu walona mba imani nensi ya hatu iyo nde manekao ngamjo timizi ya kaulu ikao Madam Clinton halamba hambuka ikaurenge nyoha huzisisi harmwe jardin hao uti amini yokaya zenyo hazila zoto juangamize majirani ike usiku ke kazahangamiza izo nde zahunda Depute Fatah haimilia yezi ya kifujari irwe maranya wa Komoro hitswa leo yende yaralo hitswa abu izo ndizo nibesha humedimsedie ya ukaleo huimilia fujari yatimizo wana wa Komoro emaudu ngukaushiyo enyoha irilao leo iyo nde johula maudu bo fakri